Dokotela Mnguni. Dokotela siyaphila unjani? Hayi siyaphila dokotela. Ama calls aphatha kanjani? Amakhozi angiphethe kahle kakhulu and ngicabanga ukuthi seku improve kakhulu because bantu sebahlonipha, bantu futhi sebanako ukunderstand ukuthi sevele ngimdzala ku traditional healing. I think izolo bebanokungifikisa ukuthi bebangangazi. So now I'm happy kakhulu and abantu bangihlonipha kakhulu and abantu bangithanda kakhulu. Abane baye bafone nje bangeke bafike na kumina bathi we love you dokotela ngisho ukuthi hayi me too. Yeah. Othando kadokotela. Yeah, babe naleyo nto nje bathi yazi sibona enye into ihumbleness yakho indlela oyiyona. So I'm happy kakhulu ngama calls. Ngibonga nasemphakathini wonke ukuthi cha asichubekele isithandanani imphakathi sihloniphane nami udokotela uzokuhlonipha nawe ngihloniphe. And if kwenzeka ngifika la ekhaya kwabantu ababukayo. Yes. Bangasabi mina ngisuke ngingazile uzobuka ukuthi wenzani. Yes. Ngisuke ngizokudokotela. Yeah. Umuntu akhululeke. Akhululeke yes. Abe right. Ngoba manje siyasaba manje. Yeah. Hayi. Ukuthi uzongithatha unelambe nami ukuthi bekade ngisenyangeni. Ngophumelela la. Ngizokuzela. Basitokotela ngifuna ama comment abantu bayakhala ngokuthi na dokotela bathi hayi dokotela uyanemba kakhulu kodwa. No, culture yaka traditional healing these days ithi ushumayela into iyona. So you have to make sure ukuthi umuntu umoya lento we are using spirit here. So uma ngizokuthelela ubunungu nawe uzoba inungu. So I have to make sure ukuthi lento engikuthelela yona it's clean so that nawe uzoba clean. Okay. Isihloko sale video sithi uhlanga lwemali. Yes. Amandla ohlanga lwemali. Yes. Abantu bafisa ukwazi ukuthi mabe nginohlanga lemali ngabe ngivumelekile ukudla ofishi udla ingulube ngoba mina ngiyawathanda ama ribs. Angifuni ukuthi ngiyokuhlanga lemali sekunenkinga futhi manje. Nawudla kudla ehlanga lemali nge3 days nje usuka la ekhaya la ungadli khona imfishi ungadli khona ingulube ungalali nomfazi ungaye funeral only that 3 days. Yes. So after 3 days you are free to eat everything lebe kade uyidla. That's why isihlanga lomali sishilo sithi alinamgomo alisiso sethwalo besisho lokho lokuthi ngeke uze ube nekubonakala ayikho into lengaka expose ukuthi you have something on your body and lento lena uyakhona ngena la esontweni olibitele igama lika Jesu worship ube praise team ungashumayela ube ngumfundisi wherever you go ubuyela nje ube normal. So siye ngiko siki encourage wonke umuntu ukuthi no uma ufuna into letakunika ipeace thatha lihlanga lwemali mangabe ke sekumadima kakhulu songasithatha sethwalo but just encourage kakhulu ukuthi ngena la hlanga lwemali ngoba alinayo nento lengaqabanisa nomndeni alithatha inhlanhla yomuntu aliluzi ukuthi ifamily yakho niqhubeka nje nibe nebond. So ngoba ezinye izinto uthola kuthiwa hayi seyithethe inhlanhla seyenzele kwalo ohlangene lemali yiwo ukusebenza uhlanga lwemali akusebenza inhlanhla yomuntu kusebenza imithi esayifaka kuwena. Kodwa uhlanga lemali ngawuthi liyahlupha kancane. Unobhuti la ngijabule ukuthi bekhona last week ungithintile. Yes. Uthi kade elifuna uhlanga lemali suke UK. Yes. Manje ayikho indlela ukuthi umthumele uhlanga lemali fanele aze afike qathatha. Yes. Shothi uhlanga lemali thola there's no way ungangisiza ngalo ngingafikanga. Ihlanga lomali into ehluphayo ukuthi leligama athi uhlanga lisho ukuthi ngidaqaba. Okay. Yeah, funa uunderstand nakuthiwa nje ukuthi funa ngithole inhlanga lisukela lapho lo gama ukuthi uhlanga. Shothi kufuna ukuthi ngikuqabe. So angeke ke ngikhona ukugqaba use UK. Futhi ngeke ngivume uzigcabe wena ngoba funa ngihlole mangizokwenza ihlanga lomali. Ngikupopole uphethene empilweni yini right yini wrong akukho kufuna ukulungiswa akukho kufuna ukusolve then ngese singaqala ke sisebenze. Hamba uyogquma futhi. Yes. Okay. Ukuthi nabantu abaphesheya nabo phela sokukhala. Bathi dokotela ngathi ufika nini ephesheya ngathi kunzima. Ukuthi possible uma bona bengaveza interest. Ku possible mangabe seba register udokotela umuntu othanda ukuthi abantu ba register. Wa register naba baningi udokotela uyaflya ufika lapha kunini uyanenzela uyabuya njengoba nje ngoNovember ngine invitation eya lapha eShayina kumele ukuthi ngivakashe khona. So nabo ba register benza konke kumele bakwenze bangenzela ama visa benza konke sengizohamba. So bese kuthi nge28
ngizobe ngilapha embombela lapha ngizabe ngikhipha ithwasa lami nginezingane eziningi ezithwase kumina so ngomhla ka28 ngenzeka nje ukuthi uyelo bona dingeka abe khona lapha ya for ukuthi azobona ukuthi mangikhipha ithwasa kwenziwa kanjani so udokotela still ulo dokotela wambuli nje so uyasebenza ahlahle into ebalekile ukuthi abantu bamnotify yes kusanesikhathi senesikhathi yes ukunotify kusenesikhathi and nje uyimisele ngoba nalapha iProtea Glen sesine branch lapha kodwa ke ngizona update uzozwe efonini ukuthi abangaka abantu abarejiste kungima ngifika ngoba angifuni ukuyela abantu abawu4 kube ngasuka la ngiyohlala eProtea ngiyela abantu abawu4 ngithola indawo lapha ngiphiwe indlu lapha so yena uyolobhonso oyishooter one of my client ungiphi indlu lapha manje le yandlu ngeke ihlale yodwa funa ihlale nezibhoko zami so that's why sekuyisigodlo okay just ukusiza umuntu ophesheya nokude naseKZN izinto angayithola kudokotela ele ekhona iziphi ngaphandle kohlangana nemali uma nje uphesheya ungathola umlingo esencoba futhi ungathola ke namakhambi la ogquma amakhambi okuphalaza futhi ungayithola imbiza ungathola namafutha okubamba umfazi kunamathola namafutha ama promotion everything ungayithola kudokotela lokho kuphosekayo but esingakhona ukukuphosa igubhu nohlanga lwemali Washo kahle ngingakwazi ukuthenga umlingo esencobe abe mningi ukuze lengusebenzisa angilast yes futhi kabanike kunomunye nje ubaba lapha kade udokotela uthengile impela he's happy abene case emsebenzini ngazi umuntu wahlindeka kabi kwabantontoni kanti uyena umnyama abantu asebenza nabo babelungu so icala balibuyisa kuyena so we are happy ukuthi iresult liphumile uright manje ufonile wathi hayi umlingo esencobe so uyenzile into enjalo ngoba uyalinga phinde encobe hayi dodana ngithandike leyo ngoba phela nathi siyaba odokotela sabavulela amacala ngenxa yeyiguli manje abantu banika uhlangana imali futhi bahlule futhi kodwa ngeke angihlule mina ngoba ngizobe ngiliphethe nabo wami wena wala ekhaya wena usezoba mkhulu kakhulu eSouth Africa so sesingena nje afushane ngiyathanda ukuthi imbiza sizenze nawo 55 leaves la ukuthi ngithathele nje khona bazobona yes u55 leaves le imbiza yala ekhaya udokotela usize ngabantu abaphethe cancer ushukela ma gallstones bama vein tube cleaning yonke lento itholakala la kule 55 leaves so uma unoshukela nje ekhaya noma uma wakho noma unesilonda noma unani uphinde futhi abe nale spray less u55 leaf le spray less usithele esilondeni isilonda siphole same time so siya encourage kubantu ukuthi abangahlali nezilonda kanti solution seyikhona and lokho kuhleke umuntu uyafona ni communicate kahle bese yamposela futhi okuhle kakhulu lokho ukuthi uyafona asho ukuthi ukephi simposele aphile kamnandi uma wakhe noma ubaba wakhe asenganayo ishukela aphinde anganaso silonda asisho ukuthi ke siyicure ngoba ugovernment angasibopha masingathi sicede ushukela sithi nathi siyamezama njengaye ngoba nawo uzama ngamaphilisi kodwa usondele ngapha siubona uzama kanjani yes ngoba ke yonke into ibonakala seyikhona exojeni fika kudokotela ubone sokuzokwenzekani kuwena ukuthi abantu bahluphe dokotela ngoba umuntu mesafuna usizo uvuma noma yini azathi hayi ngizobuya ngizosho bese sizakele kodwa ngiyasaba manje kodwa asiba blame but siyafisa kakhulu uqiniso iprivacy yomuntu imcoka kakhulu kodwa nje abantu laba abanesibindi abevele babasho ukuze ba encourage abanye abantu nokuthi bani babone ukuthi there is a result here ngoba abanye abantu bathemba but if abantu bengaveli abanye babe nento ukuthi mhlambe ayenzeki into le angeke wethwale bese uyavela abantu understand ukuthi phela lento lo usukuthi ihluphekele wena ufuna kusizakala wena so kukuwe ukuthi uyafuna yini kwaziwa abanye abantu because ngeke nje ujake kwaziwa abantu emhlabeni ngoba unomndeni unezihlobo zakho ngenzeka sikuthathe kabi uthi akanti wethwele uthi usiphi imali nje usiphi imali yokuthwala we understand bambala abantu abangayivuma leyo abantu aba understand but abantu abaqhubeke beze kudokotela bazothwala bazothatha uhlanga lwemali bathatha umlingo esencobo bese ke la ubuhle bani begazi yes sisitshintshanele ngithathe lo yes lapha ke sekunebuhle begazi lembiza lena ke yona umsebenzi wayo isebenza kakhulu ngama pimples umuntu onama rash emzimbeni umuntu skin sakhe nje sithi sona mhlambe sibane rough
okuthola ukuthi usebenzisa ongamafutha ayipheli lento kusho ukuthi lento ingaphakathi labanye bothola ukuthi la esifubeni sabo ngaphakathi kumile amaqhuqhumba abanye mhlambe emhlane nangu ubuhle begazi uyena ke wenza lo msebenzi unama ulcers uphethwe isilumo nangu ubuhle begazi uyena ohamba phambili lezo zinto so abantu aba understand. Okay. Abafuna uvulekeni abafuna uvulbekene ukhumbule ukuthi uvulbekene awukhokhi ungayiboni iproduction yakhe wakha indlu igumbi nje elingaba mhlambe ngalesigodlo sami la uzothi khona mawungene wena wedwa khona futhi ukhumbule ukuthi kuzamine kwakho ngiyenzela kuwena leyo nto. Dokotela uthi umuntu akakhokhi engayiboni ama results wena nje ukuthi ungilayele ku-account yakho ukuthi imali dokotela lezivumelene ngayikhona nansi imali mina ngihambe ngiye kwakho senze ngike ngahleka ngelinye ilanga le mali esisuke siyakhile sinayo isuke ngaphezulu kwale mali engikubize yona so uthi kahle kahle usuke ungakalahlekelwa but mina ngingavumeleki ukuthatha kule mali esiyakhile so that's why ngithi ke wena uzonginikeza kule oyisebenzile nami uthathe le yami engikusebenzele yona. Ima dokotela khona umuntu osekhaya othi angezwa kahle futhi dokotela kumele ngiconfirmele ukuthi nangu 2 rand yes lo ufunile yes kodwa bese uza wena ufuna ungenzele ngingakhokhile mina yes but angeke ngithathe le ongenzele yona ngikhokhele ngayo uzongikhokhela ngale kade vele ngiyibekile yes so sivumelene kanjalo vena abantu abaningi vele senza kanjalo kodwa le mali esuka isele lapha inkulu nale mali engubize yona la nawe ngisho ngakho hayi imathi ke bafethu ukubala usuyicabanga kahle yes bese ubona ukuthi phela abanye uthola ukuthi lo muntu uboleke loan so kufuna yamba ikhokhele loan usually masiqede ukwenza lento uthola ukuthi uyahamba yaseklisha mangabe bavumelene abanye ke uyawathi waya lo munye ubaba wathi useklisha kwathiwa no maybe asidonse for 3 months kuqala before ubuye uzothatha isettlement ntona angisemuntu wasebank but nje ufikela kumina washo njalo wathi hayi no but why ready ukuthi angaqeda and ngikhona imali osisayela lapha aqhubeke nempilo so uvulbekene ukuthi ngalokho ayi dokotela abantu bakuvulbekene bazokuthinta ibona kahle abantu engicabanga ukuthi ku easy mina ngoba ukhokha ama results uwabona yes hayi mina ngiyayithanda lo part leyo asibonga kakhulu namadokotela ekhona ku screen uDr Mnguni otholakala eMthwalume yes lapha maduzane ePort Shepstone mawusuka eDurban ufike wehle lapha eDurban stage usuke lapha eDurban stage ugibele ezimthwalume eGobela Primary School mawufika eGobela Primary School so ubuze isitolo kwaCele Mathuleni Tavern na ufika esitolo kwaCele so ubuza kabhakabhaka Dlamini kwami lapho. Hayi siyabonga kakhulu Dr. Isikhathi sakho asihlangana futhi ngokuzayo. Thank you.